येवकार मागता. आज आमी भगवंत ओंकार मोरयेचे सर्गारोहणाचे फेस्त आचरण करता. मोरयेन देवाच्या कुशे कल्तिमान घाल जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराच्या सोडवण्या खातीर संवसारी येवंक आदार दिलो. देवान तिका पातका तावन राखून व्हेलें आनी तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गाक व्हरून सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केली. आज आमी आमच्या भारत देशाचो 70 वर्सांचो स्वातंत्र्य दिवस आचरणाच्या संदर्भी आमच्या देशाच्या भद्रते खातीर शांती समाधाना खातीर मागया. आज आमच्या ह्या पुणशेताची पात्रोण वेलंकाणी भलायकेच्या मायाचे प्रतिश्ठापनाचे फेस्त आचरण करच्या संदर्भी तिच्या मजतीन संवसारांतली सर पिडा शिडाप प्रत्येक जावन कोरोना व्हायरसांतावन सुटका मागून घेवया. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत आमी आयकलें ती दोडो संभ्रम. मोरयेच्या स्वर्ग व्हरणाचें फेस्त आमच्या फिरगजेचे वार्षिक परब आनी आमच्या देशाचो स्वतंत्राचो दीस. आनी हे संदर्भी तुमकां हांव परबी पाठयतां. मोरयेक मान करून फेस्त संभ्रमच्या ह्या वक्ता देवान मोरयेक आमकां एक देणें जावन दिल्ल्या खातीर आनी तिचे मरिफात आमच्या जिवितांत कुरपे देण्याचो आशिर्वादाचो शिवर वतल्या खातीर बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. आयच्या दिसाचो संदेश जावन आसा मोरी जेजूच्या कश्टा मरणा आनी जिवांतपणांतय आमकां सहभागी करता. ती आमकां कशी सहभागी करता? ती आपल्या देखीन आनी आपले विनवणेन आमकां सहभागी करता. प्रत्येक जावन जेजूच्या कश्टा मरणांत सगळ्या ताच्या जिवितांत तिचो मनोभाव कसो आसलो, तिचो भावार्थ कसो आसलो, तिचें व्यक्तित्व कशें आसलें. जर आमी ताचेर नियाळ केलो आनी तिची जिणी आमी आपणायली तर आमकांय जेजूच्या जिवांतपणांत भागीदार देव करतलो. हिस्स करपा हें अर्गां बलिदान भेटयत आसतना आमी मागया. एक घडीभर आमची पातकां, आमचें गुणेपण, आमची अस्खतकाय आमी उडासा हाडया. देवा लागचें बोगसाणें मागून संगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत वारवेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर तुमच्या सर्वेस्कार करपा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवा उसगी आणि शांती ताज्या ईश्वर संसारी
सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सुम्यातील ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोटा सोम्या देवा देवतेचे येऊन संसाराचे पाप काढता आमची काकोत्र तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मानून घे तिच्या पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा निष्कळंक अंकवार मरियेक तुझ्या पुताचे मायेक कुडी आत्म्यासही सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारवेली आणि हे परी अख्खे पवित्र सभेचो बरवसो तिचे सोवे तुवें संपूर्ण एक पावयलोय आमचे काळीस आनी मोन सर्गींच्या सुखाचेर दवरून काल्तिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जियोंक आनी शेकी आमच्या मायेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना उघडपणा पुस्तकांतले वसक तेद्वा सर्गीं देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसली दिश्टीक पडली तेद्वा अंतराळी एक व्हड खुणा दिश्टीक पडली एक स्त्री सूर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट तेद्वा अंतराळी आनी एक खुणा दिश्टीक पडली एक महासरप उज्या बरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट आपले शिमटेन अंतराळ वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारन जडोवन भुमीचेर घालो उपरांत प्रस्तुत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो तिचे भुरगें भुंय पडले क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो स्त्रियेन एका चेरक्या भुरग्याक जम दिलो होस्सू तो लोंकडाचे बेतकटेन 6 राष्ट्रां वयर राजवटी चलोवंक नेमलेलो पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवानी ताच्या सिंहासना उजेर तक्षण उखलून व्हेलो ती स्त्री अरण्याक कोळंदवली तेद्वा सर्गार एक व्हड ताळो हांवें आयकलो आतां जाल्यार तारण आयलें देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार
ओफिरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा राणी ओफिरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा राणी तुझ्या स्त्री परिवारान राजकुंवरणी आसा ओफिरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा दिसपाटाची राणी ओफिरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा राणी आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय तुजो कासालो आनी माय बापाचें घर तूं विसर राय तुज्या स्वरुपा एक बोलतलो तुजो पती तो ताची सेवा तूं कर ओफिरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा राणी ओफिरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा राणी Alleluia, 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 Alleluia. Bhagi tu ampar moye, manobra favosale, tu cinta. Christam sosomi. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकताच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथीन पवित्र आत्म्यान भरोन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणपा सरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संततेतावन संतते पर्यान. आपल्या बावळान ताणें बोळ दाखयलां.
आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत पदवेदारांक उंच्या आसनांतावन ताणें सकलां घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ मोरी सडुणें 3 म्हयने एलिझाबेथी संगता रावली उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता मोरी जेजूच्या कष्टा मरणा आनी जिवानपणांत आमकां सहभागी करता जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो फाटल्या दिसांनी PUC तशेंच SSLC भुरग्यांची परिक्षेचें फलितांश आयलें आनी जायत्या आमच्या भुरग्यांक उंचले अंक आनी थोड्यांक रँक सयत मेळ्ळें कितलो व्हड संतोशू कितली दादोसकाय त्या भुरग्यांक कित्याक सगळें वर्स तांणी केल्ल्या त्या तयारेक तांणी काडिल्ल्या त्या परिश्रमाक तांकां जैत मेळ्ळें तांकां इनाम मेळ्ळें आनी तांच्या फाटल्यान येतल्या भुरग्यांक ती एक आदर्श जावंक पावली मोगाळ बाबा भयणीनो असलेंच जैत आमच्या सर्गींच्या आवयचें आज पवित्र सभा संभ्रमता देवान मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतलें मोरयेच्या स्वर्ग वर्णाचें फेस्त मोरयेन सुरवेर गायलेलें तें स्तुती गीत शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्रां केल्यांत तिच्या जिणयेंत सुरवेर तावन धरन तिच्या संवसारी जिणयेच्या अखेर पर्यंत तें खरें जालें तिच्या कालतेपणाक तिच्या नितळ निश्कळंक जिणयेक तिच्या भावार्थी जिणयेक इनाम जावन देव तिका जेजूच्या जिवानपणांत ह्या संवसारी जिवितांतच तिका वांटेली करता आमकां कुडी आत्म्याचें हें जिवानपण मेळ्ळा जाय तर आमी निमाण्या दिसाक राखून रावूंक जाय पूण मोरयेक हें भाग देवान तिच्या जिवितांतच फावो केलें जायत्या सांतांक मार्तेरांक देवान तांच्या कुडीची कुसाडाय देखूंक सोडली ना धाकल्याक सान फ्रांसीस सावेर ताची कूड मेल्ल्या उपरांत ती पुरल्या जाल्यार ती पाड जायनासतना उरल्या आनी थोड्या संतांची कुडीचो एक विस्वो संत आंतोनीची जीब ती कुसानासतना ती उरल्या हें देवाचें वर्तें देणें पूण मोरयेंतय तिका तिच्या कुडीक ती मातयेची दुळस फावो जाली ना तिका कुडी आत्मे समेत सर्गार घेतलें आनी ओफीरच्या भांगारान नेटोवन देवाच्या जेजूच्या उजव्याक सर्गार ती बसल्या पापा पियूस 12वो म्हणटा तिका कुडीची कुसाडाय देखूंक मेळ्ळी ना देखून ती भागिनय भागार तिका जेजूच्या जिवानपणांत संपूर्ण रितीन वांटेली जावचें भाग तिका फावो जालें देखून ती भागी जेजूच्या जिविताच्या हर एक घडितांत प्रत्येक जावन ताच्या कश्टा मरणांत वांटेली जाल्ल्या तिका देव जेजूच्या जिवानपणांत तो वांटेली करता खंयच्याय विद्यार्थीक रँक वा इनाम मेळटना त्या विद्यार्थीक संतोश जाता दादोसकाय मेळटा तें खरें पूण ताचे वरवीं पयलें ताचे वरवीं वर्तो संतोश दादोसकाय जाता ताच्या आवय बापायक वा ताका तरबेत केल्ल्या शिक्षकीक आनी केन्ना मोरयेक जिवानपणाचें जेजूच्या जिवानपणाचें तांत वांटेली जावचें भाग फावो जाता पयल्यान पयलें थंयसर देवाक जैत लाभता कित्याक
योजन जावन आसतलें देवाचें. देवान सगळ्या मनशाकुळाक पातकाच्या पासांतलें सोडोवंक योजन केल्लें आनी सगळ्यांक आपल्या महिमेंत वांटेली करच्याक ताणें योजन केल्लें. आनी आयच्या दिसा मोरये थंय तें जारी जाता. आयचे महाप्रार्थन आमी आयकलें तर थंयसर जोगत्या रितीन आमकां सांगता. आयच्या दिसा मोरयेक सर्गार उबानवेली आनी तिका केली आरंभ आनी परम संस्कार महिमेवंत पवित्र सभेचो. देवान मोरयेक सोम्याची माता जावन विचून काडलेली देखून तिका निश्कळंक जावन जल्मोवचें भाग फावो केल्लें. डिसेंबर 8 तारीखेर आमी मोरयेचें गर्भी सांबाळचें निश्कळंक गर्भी सांबाळचें फेस्त आचरण करता. आनी मोरयेन आपल्या जिणयेंत ती कथावीण आनी पापावीण जावन जियेली आनी देवान तिका दिल्ली ती जबाबदारी सोम्याक आपल्या ह्या संवसारी आपल्या गर्भांत ताका जल्म दिवचें आनी सगळ्या जिवितांत जेजूच्या ती तसो पयली शीस जाली आनी अखेर पर्यंत जेजूचो तिणें पाटलाव केलो. आनी तिच्या ह्या कलतेपणाक तिच्या जिणयेक देवान तिका जेजूच्या जिवांतपणांत एकवटलो. अशें देवाचें योजन मोरये थंय पयलें फळ जावन थंयसर तें यशस्वी जालें. मोरी जावन आसा सडवणेचें प्रथम फळ. दुसऱ्यान मोरयेचें स्वर्गवरण पवित्र सभेचें जैत. हाच्या पयल्या वाचपांत उगडापण ग्रंथांतलें वाचप आमी आयकलें. उगडापण ग्रंथांत कुणां आनी संकेत वापरल्यात. आयच्या वाचपांत थंयसर 2 संकेत आसात. एक सूर्य चंद्र नेकेत्र नेसतली एक स्त्री ती भुरग्याक जल्म दिवच्यार आसा जिवीत असो संकेत. दुसऱ्यान थंयसर एक महास्वरूप आसा तो त्या भुरग्याक ग्रासूंक आयतो रावला नासाचो संकेत. सुरविल्ल्या पवित्र सभेच्या शिकवणदळा प्रमाणे ती स्त्री आसा मोरी ती जेजूक जल्म दिवच्यार आसा जेजूक ह्या संवसारी पाठोवंक आसा. आनी हे मिसांव ती करता आसतना तिच्या जिणयेंत विविध पंथावान कश्ट आसले आनी देव तिका देवाच्या कृपेन ती थंयसर जायते वंस जाता. देवाच्या मिसावांत ती हात दिता आनी मनशाकुळाक सडवण हाडचें कारण ती जाता. पवित्र सभेचे शिकोणदार मोरयेच्या त्या महिमेवंत मुखामळांतय पवित्र सभेक देखतात आनी आमी सावन आसाव ती पवित्र सभा. मोरये परी ह्या संवसारी जेजूक आमच्या उतरां आनी करण्याद्वारे जेजूक ह्या संवसारी परगट करूंक जबाबदारी आसतले. जेजूचें नांव आमी परगट करता आसतना देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियेत आसतना आमच्या जिणयेंत कश्ट पंथावानां आमकां मेळची सहज पूण देवानच आमकां बरवसो दिला. जेजून आपल्या कश्टा मरणा जिवांतपणा मारिफात पातकाचेर ताणें जैत जोडलां आनी ह्या जैतांत ताच्या जिवांतपणांत वांटेली जावंक आमकां भागीदारां जावंक ताणें आपयलां. मोरी जावन आसा ह्या ताच्या मोरी जावन आसा प्रथम फळ ह्या जिवांतपणांत संपूर्ण रितीन भागीदार जाल्ली व्यक्ती. आनी हर एका पवित्र सभेच्या संध्यान तिच्या महिमे बरीत जिणयेंत वांटो घेवंक तिचे बरी जावंक जेजूच्या जिणयेंत वांटो घेवंक आमकां आपयलां. देखून तीच पयल्यान पयलें आमचो बरवसो आमची बुजवण आनी आमकां आदर्श. जर मोरयेचें सर्गी घेणें आमकां आमी खंयसर वचून पावोंक आसा आमचो शेवट कितें म्हण दाखयता तर तिचें संवसारी जिवीत आमकां वाट तिची जिणी तिचें व्यक्तित्व तिचो मनोभाव प्रत्येक जावन जेजूच्या जिवितांत
जेजूच्या कश्टा मरणांत तिचो मनोभाव कसो आसलो जर तो आमी शिकल्या ताचे परी जियेल्या तर ताच्या जिवानपणांत आमी भागीदार जातल्या जेजूच्या कश्टा मरणा वेळी कंडी सावन मोरयेक कठीण दूख भोगता कुर्सा मुळी आपल्या पुताचें मरण थंयसर ती पळयता एलिझाबेथीक भेटोवंक वेता आसतना तिच्या गर्भांत जेजू आसलो आनी संतोषान एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली ते गारायान जेजूक पळोवंक येता आसतना जेजू तिच्या हुस्क्यार आसलो वा खावण्यार आसलो संतोषाच्यो घडयो पूण कुर्सा मुळी जेजू तिच्या हुस्क्यार आसा निर्जीव जावन कंडी सावन तिका दूख भोगलें कशें आमकां भोगता दूख दुबाव आनी जायतीं सवालां तरी मोगाळ बाबा भयणीनो मोरी एक भावार्थी स्त्री देवाच्या उतराचेर ती पातयेल्ली आयच्या सुवार्तेंत एलिझाबेथ मोरयेक उद्देशून म्हणटा सौम्यान देवान तुका कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हण पातयेल्ली तूं कितली बागी देवाच्या उतराचेर ती पातयेल्ली तिच्या स्तुती गायनांत जर आमी पळयलें तर 3 वांटो थंयसर देवाचें उतर आसा प्रवाद्या मारिफात देवान उसारलेलीं उतरां थंयसर आसा म्हणटाना मोरयेक देवाच्या उतराचेर भरवसो आसलो आपल्या जिणेंतले हर एक कश्ट हर एक पंत आव्हान तिणें देवाच्या दिश्टेन पळयलें कुर्सार जेजू आपलो स्वास सोडटा आसतना सक्कड संपदलें म्हणून स्वास सोडटा आनी तो स्वास सोडटा आसतना मोरी जेजूचो तो स्पिरीट जेजूचो तो स्वास सगळ्या मनशा कुळाचेर वाडलोलो ती पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत उत्पत्ती ग्रंथांत देवाचो स्वास मातयेच्या त्या मुर्तींक जीव दिता आनी कुर्सार सौम्या जेजूचो तो स्वास पातकाच्या गुलामपणांत पातकाच्या मरणांत आसल्ल्यांक सासनाचो जीव लाभयता सडवण लाभयता आनी मोरी हाका साक्ष जेजूच्या कडवाळांतल्यान उदक आनी रगत वाडलें आनी त्या उदका आनी रगतांत मोरी सौम्याचो मोग सगळ्या मनशा कुळाचेर वतलो पळयता सौम्याचें काळीज देवाचें काळीज सगळ्या मनशा कुळाक उक्तें आसतली ती पळयता जेजूच्या मरणांतय जेजूच्या कश्टांतय ती जिवीत पळयता देखून देवाच्या कुशेक ती खालतीमान घालता आनी कुर्साचें मरण जेजूचे ती स्विकार करता शिसांक उपरांत ती धैर्य दिता तांच्या जिवांतपणाक पवित्र आत्म्याक येण्याक राखोवंक ती धैर्य दिता अशें दमासेन म्हणटा मोरयेन जेजूच्या कुर्सार उमकाळटल्या त्या जेजूचेर आपली दिश्ट खंचयली आनी आतां ती सर्गार बापाच्या उजव्याक बसोन आसतल्या जैतेवंत जेजूक रूप देखता जेजूच्या कश्टा मरणांत सहभागी जावंक तिची जिणी तिचो मनोभाव तिचो भावार्थ आमकां आदर्श तर तिची विनवणी आमकां आदार मोरयेचें सर्गी घेणें सर्गा वरण तिच्या ह्या संवसारी जिविताचो अंत तरी तिच्या सासनाच्या जिविताचो आरंभ जर तिच्या संवसारी जिवितांत तिचें मिसांव जावन आसतलें जेजूक ह्या संवसारी जल्म दिवचें देवाच्या सडवणेच्या कामांत वांटेले जावचें तर आज सर्गार तिचें मिसांव जावन आसा आमचे खातीर विनवणी करची कुर्सा मुळी जेजू आपल्या मोगाच्या शिसाक तिका अर्पोन म्हणटा स्त्रिये हो तुजो पूत आनी त्या शिसांतय मोरी सगळ्या मनशा कुळाकच आपलो भुरगो करून घेता आमकां ती भुरगीं म्हण लेखता आमचे खातीर सदांच देवा लागीं ती विनंती करता आमकां ताची वाट दाखयता मोरी देवान आमकां दिल्ली एक दिक्सूची कितें करता दिक्सूची वाट दाखयता दिशा दाखयता जर तिच्या जिणे परी
आमी आमची जिणी केली तर आमी जेजूच्या जिवांतपणांत भागीदार जातल्या आनी मोरी माई आमचे खातीर सदांच देवा लागीं विनंती करता. सुमेस्ता आमी उबे रावून बाबार्थाची उसारणी आमी करया. सत्मानता देवाक सर्व पदवेदार बापाक सर्वांनी मृत्यूच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र गर्भी सबलो आमकां मरेतान जल्मलो पोंच पिलाताक ताणें कसले ताका पुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तेन्ना जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत्मानता पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पदकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवांतपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोरी आमचे खातीर देवा लागीं सदांच विनंती करता आनी देव तिचे मागणे आयकता. ह्याच बरवशान मोरये मुखांतर आमची मागणी आमच्या काळसाचे अत्रेग देवा समकर आमी दवरया. दयाळा बापा आमच्या पाप सेवाक सर्व बिस्पांक याजकांक आनी पवित्र सभेच्या हर एका सन्यांक तांच्या उतरां आनी जिणये मुखांत मोरये परी तुज्या पुताक साक्ष दिवं तूं फावो कर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचो स्वातंत्र्याचो दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भी देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक माया मोगाचे शांतीचे न्याय नितीचे राज बांदूंक हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मोरये परी जेजूक स्वीकार करूंक सर्व संगतींनी देवाची खुशी करूंक कृपा दी. कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांची प्रायवंतांची मोगान आनी सस्निकायेन सेवा करूंक आमचे तें बरें मन रस म्हूण मागता. कोरोना पिडेच्या ह्या दिसांनी विविध समस्ये वरवीं कश्टांच्या लोकांक सवकासाय लाभय. ह्या पिडेक फावो तें वखद बेगीनच मेळोवन दी. तुजे दयेन ह्या पिडेतावन आम्हा सर्वांक सुटका लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बेलांकाणी मायेच्या सर्व भक्तिकाचेर तुझे कृपेळ बेसांवां घाल. तांची ते समा दयेन आयक. जिणयेंत समाधान संतोष आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडीभर मौनपणी आमची विनवण्यो मागणी आमी देवा मुखार दवरया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा मोरये परी तुज्या उतरांचेर थिर भवार्थ आमचो दवरन धैर्यान मुखार सरूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमी तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी तूं मानून घे आनी तुका मानता तसली जिणी जियोंक आनी एक दीस तुज्या पुताच्या जिवांतपणांत भागीदार जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
तुकोही बापा पेटयता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा उड्या वैना संगी भेटयता ही देणी मानून तुगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वाद मोगान तुझ्या देव जीवन आमचे नंदन स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित मोगान तुझ्या देव जीवन आमचे नंदन आशीर्वादित मोगान तुझ्या देव जीवन आमचे नंदन म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत आमच्या नेत्या पयसुबेच्या आदवाक सरस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुवें बागेवंतांक वार मरयेक सरगार उबारून वेलाय देखून सगळे रस्ते बराबर हो वाकणणेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पितांव. तेचे विनवणेक कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्रत्म्याचो वुसो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगूंक आमची खाळसां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जिवांतपणाचे महिमेक तयार कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची खाळसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शास्त्राच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो व्हड दीस हो संतोषाचो ताच्या मायेच्या सर्गावरणाचो. तो देव सैबान एकलोच पूत तुजो तुज्या संगता रसना सर्व जिवासो. तुज्या पवित्रत्म्याच्या उतरावरत्या अजापान मनशा सैबान पुसावन आयलो बागेवंतांक वार मोरयेसो. देखून देवा मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडान बागारायच्या दिसा तिका उचल्या सर्गार उबान वेली. महिमेन एक दीस संपूर्ण जातली ते तुजे पवित्र सभेचो तिका केली आराम आनी परम रूपकार. तुजे वाटसुरे परचेसो केली तिका तिरबर वसो केली तिका बुजवणेचो तारो. देखून वर्णून असो तसल्या आनंदान मोरयेचे स्तुती गीत आमचे स्कोरून सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळे तुजे रसने बराबर तुज्या मोगाचे आनी पदवेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा कोरोसू तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परचा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें वुंडो घेतलो, तुका दिन भासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनानी वागपण आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागाळ जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकोत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूंक आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवान वेलांकणी मायेच्या तुझ्या भाग्यवान धर्मदुतांच्या वैभवी राक्ती साक्षांच्या भाग्यवान जुजेच्या आनी सोमेस भक्तांत सांगता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटून मेळोवन ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या, जेराल्ड आमच्या गवळी बापाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परचे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक बावर्तांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे. कनवाळ्या बापा
संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या श्रमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन वडभावार्थान भक्तीपणान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसून दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां वार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यासो माया मोगासो शांतीचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. तुमचे भितरेंचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या बोगलेन आनी त्या बोगलेन आमी कुमगार वांटाव एकच लायन डिस्टन्स दवरूंक विनंती करता.
तुझ्या जिये कवे संसार माया मोगान kurpa maka doa tregan antara kosong yang sempata warti sana keskata lekas kuzat terdayin pakai adan mozong maka sedai Kalzan mulia Ratus kermaka Jeungan tuja Diye kawe kodran maya mogan Kurpa maka Voda tregan Wismo sermonca kalzan berlang Ashanti viran sagyan varya Shanti jagowana ay pratan Bermakadi agni kanan Ye Jesu ye kalzan muda Dados kermaka Jeunan tuja Jiye kave saudran maya moga
दिता तुका सोमिया सगळ्या मोठ्या काळजान दिनवाशी म्हण मोठे उपकार तुजो वावडून व्हरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोठ्या सगळी दरबार साडून संवसार कायो देखून अर्गां तुका सोमिया तुझार व्हरून आमची सरमोण केली देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोठ्या काळजान दिनवाशी म्हण मोठे उपकार तुजो वावडून व्हरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोठ्या काळजान प्रार्थोया. महिमेवोन देवा आमच्या मोगाळ बापा आंकवार मोरयेच्या कुसव्यांची येवन आपले आवयची कूड जेसून संस्कारली आणि पुनर्जिवानपणाचे महिमेक पुर्ती केली. तोच जेसू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सत मानता. जावं तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवोन पुनर्जिवानपणाचे बी आनी खात्री हे देणे आमकां फावो कर. तुवें सर्गार उबारन वेल्ले आमचे मायेचे विनवणेन आनी तुज्या पुताचे जेसूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमच्या मोती स्वानी काळसां सोदनी जेसू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळो. तूं आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांव. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी यत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करू. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज ह्या तितोड्या संभ्रमाच्या सुवाळ्यार तुमकां समेस्तांक प्रत्येक तरान हे वीक्षण करच्या सर्व भक्तिकांक परगांवांत असल्या संवसाराच्या कोणशा कोणशांतल्यान हें पळोवच्या भक्तिकांक हांव बरें फेस्त मागतां. कुडी आत्म्या समेत सरकार गेल्ली आमची आंकवार मोरी माय सर्गीची आवय आपल्या सुबाम बेसांवांनी आमकां बरोवन दी. सर तराच्या ह्या कश्टा पिडेतावन आलाक करून दी. तिच्या पुताच्या कश्टा मरणा आनी जिवानपणा मारिफात आमकां सवस्काय ती दिवून दी. आनी ह्या पवित्र थळाच्या नांवान हांव तुमकां समेस्तांक बरें मागतां. खंडी जावन फाटल्या 9 दिसांनी ह्या थळार आमी भेटयल्ली मागणी नोवेना आराधना आनी वर्ते मागणे मिसाचे बलिदान देवाक मानवतले. ती तीन मिसां आनी आमी केल्ली ती नोवेना खंडी सर्गाक पावतली
आनी कुरपेसो पावस तिच्या भक्तिकांक तिच्या भुरग्यांक आनी प्रत्येक तरान ह्या संवसाराक ती पाठयतली म्हणलो बरोवचो पातयेणी आमकां आसा. ह्या संदर्भार तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, बरें फेस्त मागता, ह्या तितोड्या संभ्रमाचे उल्हास पाठयता. आमच्या संगत हांगासर आसात मानादीक बाप आयवन जॉय मार्टिस. 7 म्हयने जाले ताची वॉर्ड मेळोन गांवांत ते मुडबेळ्ळेचे प्रस्तुत बेळमांचे पिरगज सारकी आझाद जावन वावर करतात. आपले देवशास्त्र शिकप रोमांतच शिकवून उपरांत उसल्या शिकप थंयसरच वॉर्ड मेळच्या पयलें लायसेन्सिएट कानुनांत कॅनन लॉंत लायसेन्सिएट जोडणं आनी तो सद्याक डॉक्टरेट पदवी जोडटलो. हुशार पदराप आज हांगासर येवन अपूर्वेचे मिसाचें बलिदान पेटोवन शर्माव दिला. ताचो उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा. मोरये मायची विशेष आशिर्वादां तांचेर हांव मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या 9 दीस आमी हांगासर मिस केलां. देवाच्या आदारान मोरयेनच मुखेलपण घेवन हे चलोवन वेला. देवान आमकां राखला म्हण हे सांबाळला आज पर्यंत सण घालूं ना. देखून तिचो हांव उपकार बावडटा, देवाक वर्गां दिता, तिका मान बगयता. ह्या जाग्यार जायत्यो जपाजाती आसात, असाध्य साध्य जाता. आमी ते भक्ते जावं, देवाची काकुळट, देवाचो मोग आनी देवा ती दवरल्या पातयेणी बरोबर समरिफात ती आमकां अचल तरान जिवी अजपां करते आसा. देवाक जावं अर्गां कंडी जावन तिच्या भुरग्यांक ती सोन घालिना. ह्या गणिता फाटल्यान तिचो हात आसा, ती निवारतली, काकूळ दाखयतली आनी आमकां सुटका दितली. आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्यांक ती बेसांव दितली, तिच्या भुरग्यांक आनी तिच्या कुटुंबाच्या सर्व आवय ती कुटुंबाची जावन आसून ती आमकां सांबाळटली म्हणलो बरोवसो आसा. तिची मजत आमी मागया, तुमकां बरें मागता. 9 दिसाच्या नोवेनाचे प्रधान याजक जावन मीस पेटयल्ल्या सर्व याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच फेस्ताक तितीन पंगड करून गायन केल्ल्या आनी आज सगळो दीस गायन करच्या सर्व आमच्या कलमाडी गायन मंडळीच्या सांज्यांक नांव काडीन आसतना हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांकां तरबेती दिल्ल्या ब्रदर प्रदीप कार्डोजाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचे देवाचे आशिर्वाद हांव मागता. इन्स्ट्रुमेंट प्ले केल्ल्या निखिल, जिजा, जेस्मा, शेल्डन आनी शॉन पिरेराक देव बरें करूं. फाटल्या 10 दीस तावन सकाळीं तावन सांजे पर्यंत हांगासर पावलाबान बरी सेवा केल्या आल्तरीची. कोणाकी आल्तरी येवंक ना, पूण ताणें एकल्यान बरी सेवा केल्या, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तर सबयल्या डॉन डिसोजा, शायनींग स्टार डेकोरेटर पेरांपळ्ळी, ताचो उपकार बावडटा. नोवेनाच्या दिसांनी, फेस्ताच्या दिसांनी तशेंच हेर दिसांनी मिसां पेटोवन लितुर्जी चलोवन व्हरूंक कुमो करच्या बाप प्रवीण मोंतेरो हाका देव बरें करूं. देवस्तुतीची मांडावळ केल्ल्या शोभा मेंडोन्सा. फाटल्या 9 दिसांनी तशेंच आयच्या फेस्ताचे मीस लायव्ह तरान सगळ्या संवसाराक आमकां जायते प्रशंसा आयल्या. सगळ्या लोकांनी हे मीस पळयलां. देखून टेलिकास्ट केल्ल्या डिवायन वर्ड असो मालाक स्टेफन मेंडीस, जबाबदारी घेतिल्ल्या जॉस्विन, तशेंच शूटिंग केल्ल्या विवियन आनी दायजी वर्ल्ड मिडिया हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्वयंसेवक जावन वावर केल्ल्या डियोन डिसोजा आनी तशेंच ICYM प्रेसिडेंट लॉयनेल पिरेरा आनी सर्व ICYM सांगात्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सोशल मिडिया हातूंत मीस प्रसार जावंक कुमो केल्ल्या ऑनिल आंद्रादे, मुर्दोम घेवंक आदार कुमो केल्ल्या आयडा डिसोजा, प्रेसिला आल्वा, तांकां देव बरें करूं. सर रितींनी आदार दिल्ल्या उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आर्थीक मंडळी, स्टॉलाची तशेंच इतर जबाबदारी घेतिल्ल्या रेश्मा फर्नांडीस, ऑफिसांत वावर करच्या आशा मोंतेरो आनी तशेंच विक्टर डिमेल्लो, वर्सामध्ये इगर्जेची नितळाई समोरच्या आमच्या कुंद्रन, सुरैया आनी तशेंच कुजनान काम करच्या जुनेरा हांकां देव बरें करूं म्हणटा.
वर्सामध्ये नव्यानं ते दळा हेर संदर्भार विविध रितीन आमकां कुमो करतात, जायती सेवा हांगासर करतात. आमची फिरगज घरां, फिरगजी बैली, भक्तिका विविध रितीन आमकां आदार दितात. सगळ्यांचे कोणाचेय नांव काडी नासतना हांव एकाच सुत्रान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्व दानीक, हितचिंतकांक, स्पॉन्सरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां मानाचे वाती वांटूंक हांव आमच्या प्रधान याजक फादर आयवनाक विनंती करता. आज तुम्ही पळयता सगळें कंपाऊंड फुलांनी भरलां. जावं याल्तर जावं मोरयेची इमाजी वर्साक 365 डेज लॉकडावन आसल्यार आमच्या तिनूय मोरयेच्या इमाजेक फुलां सुकोवनात. 365 डेज पावसान जावं गिमान जावं आनी तिका फुलां म्हळ्यार बरी, तिचें जिवीत फुलां बरी, शेगुणां बरी. आज फुलांनी ती सोंपता. ही फुलां एका लाखा वयर दान जावन दिल्यान स्ट्रॉयनी आनी सुधा पायस बारकोर बँगलोर तांचो उपकार बावडटा. रुपये 10,000 वयर आमकां दान दिल्यांत सायमन प्रिसिला मचादो बारेन फेर्नल, रोनाल्ड डायना फेर्नांडीस बारेन सिद्धकट्टे, पीटर कर्नेलियो फॅमिली मुंबई, हेक्टर प्रिसिला क्रास्ता उडपी, विल्मा फ्रांसिस मार्टिस कुटाम उडपी, हिल्डा सल्डाना कलमाडी, विल्सन डिसिल्वा कुटाम कळलागिरी, तेरेजा नोरोना आनी कुटाम उद्यावर, विन्सेंट फर्नांडीस आनी कुटाम पांगळा दोहा, रेक्सन सिक्वेरा कुटाम बारकोर, ऑजवर्ल्ड आनी आलिस मिनेजस तोट्टम, ऑनेला आनी ऑलेस डिसोजा कलमाडी, अनिल मातेयस कुटाम मुडबिद्रे, अल्विन सविता डिसोजा उद्यावर, रिचर्ड रेन्नी लोबो कुटाम ब्रह्मावर, मेलिसा मेलिस्टर फर्नांडीस तोट्टम, मोविन जॉन उद्यावर, संदीप आणि लिडिया अंद्रादे कलमाडी, लिओ कर्नेलियो कुटाम काकुंजे. हॉलांत कोणी असल्यार तांणी मुखार येवचें. आता मानाचे फेस्ताचे मानाचे वाती वांटात पिरजेंत दयकन तांणी असल्यार मुखार येवचें. पिरजेंद्र उल्ली, जॉय फर्नांडीस पुना, जॉय लिस्नोरन्ना दुबई, रॉकी विल्मा डायस उडपी, रुडोल्फ ग्रीजा डिमेल्लो कलमाडी, लिली डिसोजा आणि कुटुंब कलमाडी, जसिंता फर्नांडीस आणि कुटुंब सस्तान, विजेश डिसोजा आणि कुटुंब मणिपाल, लिओ आयरिन अंद्राद आणि कुटुंब कलमाडी, नावनाका कुलशेखर, मरीटा जॉन मंतेरो उद्यावर, आशा बारेन, सुनीला डिसोजा उडपी, ग्लेन्सन डिसोजा कल्याणपूर, लिडविन आणि एडवर्ड मेंडोन्सा मुंबई, वलेरियन मेरी पिकावडो कलमाडी, पॅट्रिक डिसोजा आणि कुटुंब कटपाडी, विल्सन ज्योती कस्तलिनो आणि कुटुंब शिरवा, जेसन डेलिटा पिंटो उद्यावर, ट्रीजा फर्नांडीस हाँगकाँग, तेरेजा डिसोजा आणि कुटुंब कलमाडी, पाउल जेन फर्नांडीस कलमाडी, झेवियर डायस उद्यावर, फ्रँकलिन लिझी मिनेजस आणि कुटुंब कलमाडी, रॉक एवजिन क्वाड्रस बारकूर, रिचर्ड नॉरिन लोबो बारकूर, रोलैंड आइडा डिसोजा कलमाडी, विलियम डैफ्नी डेल्विया लोबो केम्मन, डयाना नोरोना कलमाडी, ऐश्वर्या नोरोना दुबई, लियो सुवारिस कटपाडी, लिली सैमन सुवारिस बारकूर, जेनिफर कुमार मल्पे, जेन्नी जोसेफ मस्कत, एनेट मस्करेनस बारकूर, जोसेफ डिसिल्वा उप्पूर, विनिफ्रेड डिसोजा फांगला, जेसिंता डिसोजा मणिपाल, स्टॅनली ग्लॅडिस मिनेजिस आणि कुटुंब कलमाडी, जोस्फिन मस्करेनस कल्याणपूर, रीटा अंद्राद आणि कुटुंब कलमाडी, पीटर डिसोजा आणि कुटुंब तट्टम, फिलिप सिल्विया अंद्रादे कलमाडी, फ्रँकी मेंडोन्सा शंकरपुरा, मेलिशा नॉर्मन एबल सॅम्युएल ब्रह्मावर, गिल्बर्ट क्रास्ता आणि कुटुंब उडपी, ग्लॅनी टीना डिसोजा, डेझी क्रास्ता आणि कुटुंब उडपी, रीना पिंटो, बेंडिक्ट जेनेव्यू लोबो कलमाडी, विनीत, प्रदीप रुपीना फर्नांडीस कलमाडी, अनिल नोरोन्ना आणि कुटुंब कल्याणपूर, हिल्डा डिसोजा करकोळ, देवादीन वायलेट डिसोजा आणि कुटुंब मुडिपू, ग्रेगोरी नेल्ली क्वार्टर्स आणि कुटुंब कलमाडी, रेश्मा फर्नांडीस आणि कुटुंब कलमाडी, बर्नार्ड रॉयस डिसोजा कलमाडी, रिचर्ड डिसोजा कलमाडी, हिल्डा सल्डाना कलमाडी, जॉन मस्करनस आणि कुटुंब कल्याणपूर, सिसिलिया मिनेजेस आणि कुटुंब कलमाडी, ॲग्नेल डिसोजा आणि कुटुंब कटपाडी, दुल्सिन मेंडोन्सा इटली,
ಮೈಕಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ आणि कुटुंब उडुपी, विल्सन रोशन डिसोजा कलमाडी, रैमंड डिमेलो आणि कुटुंब कलमाडी, ऑस्वर्ड पेरेरा आणि कुटुंब कलमाडी, अरुण जेनेविव डिसोजा कलमाडी, मेरी डिलिमा आणि कुटुंब कलमाडी, हर्मिस नोरोना कलमाडी, आर्यन हेनरी नोरोना कलमाडी, सिरिल नेविस मातायस मुंबई, एलिझाबेथ मिनाजेस कलमाडी, जेरम अंद्रादे कलमाडी, संघर्ष विल्मा मार्टिस उडुपी, विल्सन विल्मा लुविस कलमाडी, सुजाता संदीप रोड्रिगस दुबई, जेसिंता फुर्टाडो कलमाडी, सुष्मिता डिसोजा कलमाडी, इमॅन्युएल फुटाडो मुंबई, सन्नी अनुषा शिया मिरांदा कलमाडी, ट्रीजा लुविस आणि कुटुंब उद्यावर, ऑस्टिन मंतेरो आणि कुटुंब मुंबई, जॉन्सन मंतेरो आणि कुटुंब कटपारी, रॉल्फ ब्रेरा कलमाडी, सेर्फिन फेर्मिन डिसोजा पेरंपल्ली, रोशन जस्मिन डिसोजा पेरंपल्ली, जॉर्ज कर्मिन रोशन कुवेट, रॉबर्ट शांति मिरांदा कलमाडी, मार्टिन डी अल्मेडा आणि कुटुंब मरवंते, डॅफ्निन नॉर्मन डिसोजा उडुपी, आल्फ्रेड डी अल्मेडा कोळलगिरी, लिली तेरेजा डिसोजा पित्रोडी, रॉकी डिसोजा आणि कुटुंब पित्रोडी, लॉरेन्स सिलेस्टिन डिसोजा आणि कुटुंब कलमाडी, एवजिन डेनिस लास्रादो कलमाडी, रफाएल विल्मा डिसोजा आणि कुटुंब तेंकाबेट्टू, शैनी प्रिन्सिया जत्तन्न कप्पेट्टू, जोस्रीन मिशेल सल्डाना, आल्बर्ट एलेन लोबो कल्याणपूर, प्रेमलाल प्रिया सुवारिस कल्याणपूर, आल्बर्ट नोलिन पिंटो सस्तान, ग्लेसी बार्नास उडुपी, लुविस लोबो आणि कुटुंब कलमाडी, विल्सन फर्नांडिस कल्याणपूर, एडवर्ड जेनेट डिसोजा आणि कुटुंब उडुपी, अनिल नोरोना आणि कुटुंब कल्याणपूर, फर्मिन सुवारिस आणि कुटुंब कटपाडी, निलिमा लविटा डिसोजा कल्याणपूर, विल्सन ज्योति कस्तलिनो शिरवा, रिचर्ड पिंटो आणि कुटुंब काटीपಳ್ಳ, लूसी डिसोजा आणि कुटुंब मणिपाल, डॉक्टर समंता स्टीव सिक्वेरा कॅनडा, सिल्वेस्टर अपोलिन पिंटो आणि कुटुंब उडुपी, डॉक्टर एडवर्ड लोबा आणि कुटुंब शंकरपुರ, मरीना लुविस कल्याणपूर, ॲग्नेस लसरादो आणि कुटुंब कलमाडी, जेनिता जोस्वा फर्नांडिस कलमाडी, डयाना एलिझा रेबेलो ब्रह्मगिरी, लिली अंद्राद आणि कुटुंब कलमाडी, प्रिन्सन कस्तलिनो पर्कಳ, चार्ल्स स्टेल्ला डिसोजा कलमाडी, जेराल्ड शोभा डिसोजा कल्याणपूर, जॉकिम बेंडिक्ट मिनेजेस कल्याणपूर, प्रशांत प्रिया लुविस दुबई, रिचर्ड क्रास्ता आणि कुटुंब संतेकट्टे, विलियम पिंटो उडुपी, नील निशल डिसोजा उडुपी, लॅन्सी शरोन डेसा कलमाडी, जेनिफर मेंडोन्सा शंकरपुರ, रॉबर्ट डिसोजा आणि कुटुंब कक्कुंजे, बेंडिक्ट शर्मिळा फर्नांडिस तोट्टम, दोनाथ मेरी लुविस आणि कुटुंब तोट्टम, ऑस्टिन हेलेन लोबा आणि फॅमिली क्वेम्मण, स्टीवन बरेटो कलमाडी, निर्मला जयराज डिसोजा कल्याणपूर, लॉन्जनस जुलियाना फर्नांडिस तोट्टम, रेशल रिविना लोबो ब्रह्मावर, हेनरी लूसी फुटाडो कलमाडी, मैग्दलिन डिसोजा कलमाडी, विनया पायस एंड फैमिली, रोहन रोहट, विनीत, अश्विता अल्मेडा, रॉडनी, प्रशांत डोमिनिक, जॉन मारिटा मोंतेरो उद्यावर, अल्बन रोड्रिगस तोट्टम, आलिस लुविस उप्पूर, अनिता प्रकाश मिनेजेस कलमाडी, डॉक्टर ब्यूला हन्ना नोवा मतायस USA, जेम्स लविना क्रास्टो मैंगलोर, आल्विन लिनेट रेगो उडुपी, मनोज श्वेता रेगो उडुपी, मैथ्यू विल्मा रेगो उडुपी, जेडन एरन फर्नांडिस, मेरी सल्डाना आणि कुटुंब बंटकल, पीटर संदेश मरीना कुलशेखर, जसिंता रेबेलो वलेन्सिया, विनय जसिंता नमिता निखिल पाइस कुंदापुर, सेबेस्टिन ग्लेसी ग्लेन गेलविन क्रास्ता बारेन, मेरी मिनेजस शिरवा, रीटा डेसा शिरवा, रोशन मिरांदा उडुपी, जॉर्ज मिरांदा आणि कुटुंब उडुपी, वर्षा प्रिन्स्टन फर्नांडिस कलमाडी, सिल्विया जॉर्ज कलमाडी, नेल्सन फरायस उप्पूर, जुलियाना क्वाड्रस आणि कुटुंब बळिये, ಈತನ್ ಸಲ್ಡಾನ ಶಿರ್ವಾ, ನವೀನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮರಿಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ಜಸಿಂತಾ ಪ್ಲೇವಿಯನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಲೋಬೋ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸಲ್ಡಾನ ಸಸ್ತಾನ್, ಮಿಶೆಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೆನಡಾ, लॅन्सी फर्नांडिस आणि कुटुंब कलमाडी, सिसिलिया डिसोजा आणि कुटुंब बारकूर. कोणाची नावां सोडल्यान जाल्यात आणि मुखार येवन तांच्या मानाचे वाती स्वीकार करचे. तर मोगाच्योनूच नोवेनाक स्पॉन्सर तशें मुर्दोम रावन उदार म्हूण दाखयल्या सरदानींक, हितचिंतकांक मोरयेच्या भक्तीक देव बरें करूं. फाटल्या 9 दिसांनी आयच्या फेस्ताचें विक्षण केल्ल्या आमच्या मोरयेच्या भक्तिकांक हांव बरें मागतां. फाटल्या 9 दिसां आमकां सावंड सिस्टम ऑपरेट करूंक आपल्या उदार मनान खुशे मनान हांगासर येवन वावर केल्ल्या नेल्सन फरायस कल्याणपूर हाका देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा हॉलांत TV थंयसर चलोवंक आदार दिल्या एड्डी उडपी आनी तशेंच सावंड सिस्टम आशिल्ल्या लॅन्सी अल्लुबिट्स कलमाडी ताचो उपकार भोवता, देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें मीस आतां 10 वरां आसतलें,
ताच्या उपरांत 12 वरार कन्नड भाशेन मीस आसतले 4 वरार मीस केवल बूक जाला कोणें येवची गरज ना आनी 6.5 वरार इंग्लीश मीस आसतले ताका येवयेत 10 वरांचे येवयेत 12 वरांचे येवयेत 6.5 वरार येवयेत उबे रावया आनी माणे गीत आमी गावया मोगाचे न्हू दया करून थंयसर मोरये लागीं आनी खंय जावं रश करिनाकात चड वेळ रावनाकात तुमचे कितें काम करूंक आसा मोरये लागीं वचूंक आसा आंगण फारीक करूंक आसा वाती पेटूंक आसात खंयसरी डिस्टन्स सांबाळूंक हांव विनंती करतां देव बरें करूं सिंहासन राजे मोरये नमो तुका मोरये नमो तुका मोरी आमची राणी सगळ्या जायतान सरता सर्गीचो सरदार तिच्या पाया पडता तिच्या पाया पडता सिंहासन राजे मोरये नमो तुका मोरये नमो तुका सर्गा सिंहासन राजे मोरये नमो